us put ourselves in the hands. Heavenly Father, we thank you for gathering all of us here today in these important events for the blessing and energization of new 20 MVA power transformer. May you bestow your guidance and blessings on this event so that we can enjoy and appreciate its significance in our society and in our lives. Bless everyone present today, that each may be able to share what he and she has for your glory and honor. Grant good health and safety to our loved ones left at home, peace and goodwill to all men, especially for this Yuletide season of Christmas. May the various activities related to this event be a success through your intervention. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you so much po, Father. You may now take your seat po. To formally kick off this program, may I call in our General Manager, Ma'am Emilita Icandia, for the welcome address. Please give her a round of applause po. Maray na aga po sa Tuya Gabos for Father. Sa Gabos po na member of the board na yaong po iti Mancom, the medias, salamat po sa pag-igdinindo lalong-lalo na po kay Kapitan kan San Felipe Sir. Maray na aga po sa Tuya Gabos. So, ini pong pag-energize po kan sa Tuyang Substation, power transformer, aloy na pong pangiturugang kan kooperatiba. To address po kang sa tuya pong ini yung mga pangangaipo sa kuryente kang entire coverage po kang Naga, asin man po iba pong municipality na under po sa coverage kang Casureco 2. So ngunyan po, wini-welcome po po kamo, Gabos, sa pag-energize celebration kang sa tuya pong substation sa San Felipe. So thank you very much po and welcome again. Thank you. Thank you so much po, Ma'am Milet, for your warm words of welcome. So at this juncture, may I call in our board president to give us the opening remarks, none other than Director Gay Loreto H. Pabines. So let's give her po a round of applause. Good morning, Father Conrad, our barangay captain, Honorable Alfonso Rodriguez, may pa po si Mayor, members of the board, our General Manager, Mancom, good morning. Ako po nauugma dahil ini pong substation na ini haloy-haloy minana pong hinahalat na mangyaring matapos dahil ini po dakula ang maitatabang na maka-supply sa iba't ibang distrito, bako lang po sa Naga. Ini po makakatuwang para ma-unload itong overloaded ng mga lalong-lalo na po sa Calabanga Substation. Dakulang bagay po ini, kaya ako po nauugma na ini nangyari na, yao na po ngunyan. Sa tabang po kan sa tuyang mahal na Diyos, unya na po sa magiging kasimbagan kan sa tong problema. Diyos maray na aga po sa Indugabos. Salamat pong maray, Ma'am Gay. Sa ngunyan po, yaon po an sa tuyang barangay captain kang San Felipe kung siin yaon maiilingan sa tuyang new substation. Apo din ko po si Cap Alfonso R. Rodriguez to give us an inspirational message.
salamat sa satuyang MC. Ang gabos na opisyalis kang Kasoreko na pinapamayuhan kan satuyang board, sa satuyang general manager, kay Father, then sa mga member kang media na yaon ngunyan. Primero, nagpapasalamat ako dahil yaon na natapos na. Sa laog ning pirang taon na nagsasabi na yun na ma-energize na. That was 2021. Then nadagos dahil kang pandemic. So, ngunyan, talagang siguro dahil na ako maduwa-duwa na masabing dahil madadagos ini dahil yaon na kita ngunyan nagkatiripon digdi. Aram po nindo, dakula ining tabang bako sanang sa barangay San Felipe. Kundi sa bilog na pinagsiserbisyuhan kang Kasoreko 2. Kadto ang San Felipe dahil nag-brown out. Pero kang ibalyo sa Kararayan, that was last year I think, or 2020. Pag nag-brown out ang Pakol, kabali ang San Felipe. Recently, medyo dikit na ang brown out. Kasubanggi, sa harong milang nag-blackout. Nyako naghirak na kikapitan. Pinalain sa barangay, siguro sa San Felipe, nag-brown out. Maringan iyaon ang mabuot na direktor, si Director Cornelio, pinakagwapo pati yan. Hindi lang po sa San Felipe, pero mas guwapo ako sa iya. So, natawa na ning magkakanigong atensyon kasubanggi mismo, mga 30 minutes after na pag-apod ako sa iya. So, dahil naghiribi si sakuyang mga makuapo dahil bako ng mainit. Anikadua, siguro itong problema kang upper barangays masisimbaga na kaining substation na ini. Aram ko may tagapanikwason na yaon digdingon yan, pirmi niyang namamatian ang Christmas. Every day is Christmas duman sa upper barangay. So siguro ngunyan dahil na ining mayo na dumaning Christmas, New Year na sana. So lugod, napadagos-dagos ini, gusto kong pasalamatan ang board, ang management kang Kasoreko, na mas ginangani ka ito dahil inaasahan, alagad ngunyan na materialize na ang mga kaisipan na pinagmumukna na tanganing para sa karahayan. Bako sanang kang mga taho, kundi kan sa tuyang kooperatiba. So, lugod na matawa na kita, magiyahan kita na madagdagan pa ang mga araw kaining substation na tangani na ang mga problema kapag kukulang-kulang ning kuryente, siguro talagang matawa na ning kasimbagan. So, sa gabos kay ni, gusto ko pong i-congratulate ang primero ang board, then ang management sa maray na ining gibo. Diyos maray na aga po sa dambang sa tuya. And salamat pong Maray Kap sa imong magayuno na mensahe. So, last but not the least, to give us another inspirational message, may I call in the very hands-on Naga North District Board of Director, Director Angelino A. Cornelio Jr. Let's give him a round of applause po. Hinot po sa kapos, nagpapasalamat ako sa mahal na Diyos. For long time, na-realize po ang sarong pangiturugan na 20 MBE sa San Felipe. Good morning, Kap. Al Rodriguez, ang mahigoso na kapitan. Mahigos po talaga ni. Sarong apod lang ani, yaw na. Ang samuyang presidente, si President Gipa Binis. Good morning. You're very beautiful now.
and always. Our GM na alik pa lang sa Manila kan sa Rongal daw naguli lang para sa okasyon na ni. Father, thank you for your time. Aram ko nga, Tagalog ka po. Galing ka sa Cebu. Father is from Cebu and now in Bicolano. So, sa mga print and broadcast na lalo na yaon mo niyan, itong mga makukulit, sa kamamubuot, sa mga magagayon sa Bombo, sa GMA, sa grupo ni Renner, good morning. Ini pong okasyon na ini, sa pinaka-milestone para sa Sakuya. Ang inagi po kan 20 MBA, bakong basta-basta. This is one of the most beautiful para sa Sakuya na substation. Bago po ining basta-basta substation sa mga radio and broadcast. Ini po ang inaapod na 20 MBA APB. This is a foreign country na magayunon na planta na nagtataon ng kusog sa kuryente. So, ano po tayaon si Kapitan? Hayaan po nindo akong mag-istorya ng kadikit. Hindi pong plantang ini, uminagi po ini ng rimalaso ng kabinasan. Nag-start po ini GM kung magirumduman ta 2019. Kasagsagan po kang pag-abot kang COVID. So si Kapitan Saro po sa instrumento, dinuman mi siya, dinuman kang engineering, dinuman kang nagpagtugdo ka ini. Natabangan na maghanap po ng mga matrabaho digdi. So si Kapitan dahil nag-alang-alang, uminanap siya ng grupo ng mga matrabaho. Dahil may aram, ito pala ng mga grupong ito, igwang haling Manila. Minsan pag naig di sa Naga, ikina-quarantine. So dahil magkakatrabaho. So may mga pagkakataon talaga para maaraman nindo kung ano po talaga ang ginagi kani. So uminagi po ini ng rimalaso sa pandemic. Inagi pa kayo ni ang tulong bagyong surunudan. Tulong bagyo. Always po akong nagbibisita digdi. Ito pong mga tubo ninda dyan. Na seraron po kayang kadakol yan mga gamit. Yung binawas-iwas kang bagyo. Pag-igdi ko. Nakawararak yung gabos. Itong mga tao ninda garo na maghiribi. Naghaharanap. Once pa ko lang. 3 times po. Ang pinaka-ultimo si Rolly na bagyo. So grabe po ang sa indang inagi. Pero sa mga bagay na yan, dahil po nagsuko ang nagpagibo kani. Hininguha, sorry Father, Tagalogin ko. Hininguha ninda na ma-realize. Kaya ngunyan na po. Ini pong 20 MBA kan San Felipe, iyo po ini ang ma-augment in kusog sa pigpaparareklamo na Kapitan na Perming brownout ang San Felipe. Ngunyan, dahil ka na ma-brownout, dayaw na digdi. Pero pag mahirahay, may brownout. Ang tatabangan po kaining kusog kang supply, halit pong San Felipe, pasiring sa Pacol, Carolina, Panikwason, tawag kikagawan. Then, pababa kita, Pransya. Yan po si engineer, pigpapara-oriented. Sa Pransya, kabali na po ang Liputon, Kalawag, Bagong Bayan Norte, Bagong Bayan Sur. Sakop pa po itong Igualdad Duman sa may market. Masasakop po Kampursa kaini. And, ang benepisyo kaini pako lang sa Naga. Tinambak si Roma. Tapag ang Dika, Northfield, tinanggal na po, tatanggalon ta po yan, di na siya makuha. Itong kukonsumuhon niyang kusog, itatao sa tinambak si Roma, additional. So, ang power na kang Northfield, hali na po digdi. Ang problema kang mga taga Northfield na amigo ta, pag na-brown out po ang tinambak si Roma, kabali sinda. So, nagre-reklamo. Anong ngeta ang Naga may kuryente, kami ngayong Mayo. Kasi nakakabit sinda duman. So, ngunyan, ang request ninda,
Kaya pinukusog-kusog ko taga madangog ni engineer. Sa December 28, mapuo na po ang pag-transfer ng mga load. Mga load, pasiring sa mga sinabi kong lugar. So, iyo po ini ang abuton kang kusog, kang 20 MBA. So, salamat sa paghinguha, sa pasensya, kang management na ma-realize po ang programang ini. And including sa Mayor, si Mayor, perang beses ko na itong naimbitaran. Sabi ko, Mayor, ma-manager, bako lang garong saro, nagkatulong beses, false alarm na imbitasyon. Ngunyan, kang final na baka, nag-isip siyang dahi pa. Pero maabot na, mataraman siya. Na-realize po. So, salamat po. Without you, we are nothing. Kabali po kamo dyan sa pagka tapos kang 20. Thank you. God bless everyone. Salamat po. Thank you so much po, Director. At this point, we will now proceed po to the highlight of this program, which is the ribbon cutting. Then, afterwards, the blessing of the substation will follow po. Thank you po. So, may I request na po the Board of Directors, GM, and Father for the ribbon cutting. Ay, Kap. Alsa Kap. Gawin. Okay po, ready po. 1, 2, 3. Standby. Good. Dahil ka patali kita ang panahon sa loob nito. Doon po sa may kilugahin, kapitan ko, Eric Mura, sa buhayan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May God, who has set us over the works of His hand, be with you all. Through the work of our hands and the help of technologies, we cooperate with the Creator to improve the earth as the dwelling place of the human family. By our efforts to bring the work of creation to perfection, we contribute to the advancement of society and carry out Christ's mandate to follow Him in serving one another in love. Let us then bless God as we use these products of technology for advancement and never forget to offer praise to Him, who is the true light
and the fount of that water which brings up to eternal life. Lord God, of all-powerful creator of light, source and origin of us all, look with kindness upon your servants who will use this equipment to produce electricity. Grant that by continuing to seek your face, they may after the darkness of this world find you the unfailing light in whom we live and move and have our being. We ask this through Christ our Lord. Amen. May Almighty God bless upon this power transformer. Hindi, pagkaroon kayo nag-short circuit, ano, boy? Burn out po kaya? Ay, kumandang. Ano ba? Very good. Palipot. May God, from whom every good gift comes, make His countenance to shine upon you and guide you into the way of peace, now and forever. Amen. The Lord be with you. Bow your head for God's blessing. The Lord bless you and keep you. May He show His face to you and be merciful to you. May He turn His countenance towards you and give you His peace. And through the intercession of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Piña Francia, may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, congratulations po.
Thank you so much po, Father. At this point po, we're done with the ribbon cutting and the blessing. So last but not the least po is the ceremonial switching po. Kindly proceed po to the Board of Directors. Duman po sa laog po ang ceremonial switching. Also, Father Okay po, thank you so much, everyone. We're done with the ceremonial switching po. We will proceed with the eating. Ano po to? Bless the food muna po. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we give you thanks for making it possible for us to gather here today for the blessing of the new power transformer. We ask you to bless each one.